Ngasigi oiba tongan ba collection khara miyam da khudol tamjage December da pangthokadoriba Myanmar Junta gi mikhalda Russiana observer Oigadouri haiba wafam asina ahan boina khudol tamjage Myanmar military lengakna December 19 dagi hauduna mathang sahi gi January phawba chathagani haina thorang tawriba mikhal asida mapung oina chaminariba Russia da mikhal asibu yengsinana ba phongdokhre haiba wafam asi tamjaraga video asibu ming tabiriba purumakpu taramna okchari amasong ikai khumna butchari Myanmar Junta lengakna International Observer Singbu Myanmar Junta ki mikhal yengsinanaba lauthokraba matungda Russia gi Ambassador Skandar Ajizobna Junta lengaki Union Election Commission UEC gi Chairman Than Soga Nepitoda ngarang unaduna lakliba mikhal yengsinanabagi matangda kupna khananai nakhre malem gi hauzik charang nadi batangkak asida Russia na military junta lengaki mapang ama oina leibaga loinana military lengakta khulai kya mateng pangduna lakli Russia gi President Vladimir Putin na akanna bachebok pirakpadagi Moscow da pangthokadoriba World Atomic Week Forum da saruk yanabagi damak Myanmar junta gi luchingba Min Aung Hlaing hauzik Moscow da leidibani Russia na luchingba sibu forum asida saruk yanaba chebok pirakpabu apenba phongdokpaga loinana Russia bu Myanmar junta lengakna pangthokadoriba mikhal asida observer oinaba phongdoklamkhibani Myanmar junta lengakna lebak adugi ahanba tangkaki mikhal chahi asigi December 19 dagi pangthoknaba laukthokkiba asina mikhal gi matam tha humrom tamak ngairakpaga loinana Myanmar junta lengak amasong Russian official singi marakta mikhal gi thorang tawnabagi kupna khananai nakhi haukiba ningthokabada Myanmar junta gi finance minister Kan Jona yumbu oiduna Nepitoda Russian state duma gi vice chairman Solban Kara Ulga unaduna Moscow na Myanmar gi mikhal asida mateng pangnaba kupna khananai nakhi UEC gi chief Than So amasong Russia gi ambassador Skandar Ajizobna ngarang unakiba aduda mikhal asida miyamna thadaba political party singna mikhal asida saruk yaba mikhal thengnagadoriba miyoi singi maming registration tokba amasong electoral system sing yengsinabagi matangda kupna khananai nakhi hairi Myanmar da kumja 2021 da military junta na Aung San Suu Kyi na luchingba lengak ku tawkhraba matungda Myanmar gi mikhal gi thorang singda mateng pangnaba haijakhibani Russia na khwaidagi ihan hanba leibakni Russia na su marup mapang oibagi mari pakthok sokthonabagi pandamda military junta lengaki UEC chairman ga sangnai mikhal gi thorang kaya kupna khananai nari hairi makha satharakpada nungthil pawse gi chifong ama oiriba kangla pawdagi lokacharaga thamjage Churasanpur da handakta da samkiba Mnf-Im Mizoram ki Mnf na masak khangde herakre Manipur gi mapung oina Churasanpur da leiriba Mizo sing yauna Mizoram gi Mizo singa punchilaga apunba Mizo gi oiba platform ama saganna ba handakta da Churasanpur da samkiba Mizo National Front Integration Movement Mnf-Im ase Mizoram da main opposition party oiriba Mizo National Front MNF na masak khangde herakre Churasanpur da Mizo National Front Integration Movement ase sembagi matangda makoida knowledge amata leite amasong pranasi sembaga mari leinana makoida mangzaunana khanarabasu leite haina phongdorakre Mizoram gi main opposition party oiriba Mizo National Party gi statement amana hairibada Mizo National Front Integration Movement ase September 15 da Churasanpur form tauki haina press release amada thengnare adubu hairiba pranasi sembagi matangda aizolda leiriba Mizoram National Front General Headquarters ki knowledge amata leite loinana Mizo National Front Integration Movement ase makoiga mari amata leinade Mizo singi unity amasong integrity gi pandamda form tawriba Mnf-Im hairiba pranasi sembagi matangda makoida karimata khangalamba amadi khangalakbasu leite haina MNF ki secretary B Lalhaman Gaiha Julana thadorokpa cherolaman hairi panbayabadi Mizo National Front Integration Movement ase Mizoram gi makada nagasing yaudana single administration amagi makada Manipur gi chingi area da khundariba ethnic Mizo sing ase amat oina punchinanaba natraga Indian Constitution gi makada separate union territory ama sembagi pandamda September 15 da Churasanpur da linkhatkibani Mnf-Im ase politician MNF ki former underground personal sing intellectual amasong North Mizoram haibadi Manipur Hill area da leiriba civil society organization singa hana mangzauna tanaraba matungda form tawkibani nauna form tawraba pranase gi president Lalharu Ala vice president Singhaka treasurer da Manga amasong secretary da Dengkhawa Siaka ni hairi maraga sida Churasanpur da leiriba Mizo People Convention gi president ke Lalbias ngana national media
मीडिया फोंदोखिबदा चुराचांदपुर मेजो नेशनल फ्रंट इंटीग्रेशन मूवमेंट कौबा फ्रंट अमा सेमले हाइरिबा से मखोइगी नॉलेज लेते लोइनना मसिग मरी लेनबा सिविल सोसाइटी सिंगदा हाना तानरंबसु अमत लेते हाइना फोंदोखरे मेजो नेशनल फ्रंट की मेकैदिगी चुराचांदपुर नौना सेमलिबा Mnf-Im मसक खंगदे हाइना फोंदोरखिबा असिदा Mnf-Im की मेकैदिगी हौजिक फावबा मखोइगी ओइबा स्टेटमेंट अमत्ता फोंदोरकपा लेत्रि हाइरि मखा चथरकपदा लालौलुप अमगी नेम प्लेट अमसोंग बेस यावना खुच्चु खुलाई सिंग फगले हाइबा पुलिस के उफम थमजिगे ngasi निमिदांग पुलिस कंट्रोल रूम न थदोरकपा चिरोलमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की हाइरोक पेस न कोलिबा सलुंगफम ममांग लेकाइदगी रिंगपाम खुलगी मनाक्ते लैबा चिंखोंगदगी ngasi सिक्योरिटी फोर्स सिंगना PLA की नेम प्लेट अमसोंग बेस यावना खुच्चु खुलाई के मरुम रिकवर तौरे हाइरि सिरोलसे की मतुंगिना रिकवर तौरबसिंगदि मैगजिनगा कोनबा एसलर अमा मैगजिनगा कोनबा कार्बाइन अमा राइफल अमा सिंगल बोर एक्शन राइफल अनि SBB LPAG अमा चाइनीज ग्रेनेड अनि लोकल मेड एक्सप्लोसिव अमा AK की मरु अमा एसलर की मरु अहुम 9mm की मरु मरी इंसास राइफल की मैगजिन अमा टियर स्मोक सेल अमा चार्जर अनि के कोनबा बाउफेंग वायरलेस सेट अनि बुलेट प्रूफ जैकेट तरा कैमोफ्लेज खोंग्राव निफु कैमोफ्लेज खोंग्राव कुंथानिथोय अमसुंग टुपी तरागतरेट मैगजिन पाउच तरुक बेल कुनगमाथोय बुजुरा तरागुमदोय बैकपैक अमा अमसुंग हेलमेट अमनी हाइरि पोलमसिंग असे सिक्योरिटी फोर्स ना डिस्ट्रिक्ट पुनमकी चिंगनबा मफमसिंग द चथरकपा एरिया डोमिनेशन अमसुंग सर्च ऑपरेशन सिंगदगी फगलकपा ngमखिबनि हाइनसु पुलिस कंट्रोल रूम की चिरोलसिना मखातरकली मखाताना हानगी PM असिनाना न्यू दिल्लीदा रिफ्यूजी ओइन लेबना बांग्लादेश अमसुंग इंडिया की मरीदा खैबुंग तानहनबनि हाइबा यूनुस के उफम थमजगे माइरोइसिंग इहौदगी फम थादोक्तुना चेनक्रबा बांग्लादेश के हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाबु इंडियाना रिफ्यूजी ओइन चंगजफम पिबदगी इंडिया अमसुंग बांग्लादेश के मरक्ता चाउना उंखनबगी फिबमसिंग लाखिबनि हाइना लेबाक अदुगी इंटरियम लेंगाकी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ना फोंदोखरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA की मार्फू सुबा सेशनदा सरुक यानबगीदमक न्यूयॉर्क लेरिबा मोहम्मद यूनुस ना हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की लेंगाक नमथनबा माइरोइसिंग संगसिन की बखोंगजंग अदु इंडिया ना पामखिदे हाइखि बांग्लादेश के हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लेबाक असिदा प्रॉब्लम कया थोअनदुना इंखलकलिबा नाहा कया हाटकी हाइना मोहम्मद यूनुस ना पनखिबगा लोइनना मागन मरम ओइदुना इंडिया अमसुंग बांग्लादेश की मरक्ता उंखनबगी फिबम सेंग लानखिबनि हाइरि बांग्लादेश की लुचिंगबा असिना माइरोइसिंग संगसिन की खोंगजंग अदुबु लाना संदोक्तुना इस्लामिक मूवमेंट हाइना पाउथोखिबबसु अकनब मओंगदा यनिंगदब बौफमसिंग फोंदोखि इंडियाना माइरोइसिंग संगसिन की खोंगजंग अदुदा अरानब पाउसिंग संदोक्पद नतना फत्तब प्रोपेगेंडा सिंग संदोक्तुना इस्लामिक की इहौ सागले हाइना फोंदोखिबसिंगबु यामना कन्ना याखिदबगा लोइनना तालिबान बांग्लादेश लेंगाक पाइसिनक्रे हाइना लाना इंडियाना संदोखिबबु मोहम्मद यूनुसना अकनब मओंगदा यनिंगदब फोंदोखि